Ba Homoti Arlo ini kapek akhai la pen kado ko be phanta chuning rilo nili candidate hisab nale tum apor ben jate bhut nang pidun pen nili tum Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma chuning kan phong bong tima ke claim ke dam kon la pen non alang li haidet te ko PPC ke claim pon ma pro kado ko be rat along nili tum bote to hangda mahta so agenda ni lum ke pon pen rat tum akhir jumi nang situ dum asi kado ko beta apor pen bhut idun at di aphan nili kame candidate him pen chuning pon lo Ogi eleje nili hema sor pen jok elo nikan pho farman la si an so se nili ta ke kem dam pon thegi aphan arna malong ta hir jume to hanglo rada hir jume ta to hang pon ningarong nili hala tiket kilomar ni pasi ningarong ko an ne mane ke cheng si jitu campaign ke dam hun nili ga ki mi ya ke ni da hisab lang ke cheng si lang non dak hauragat bidhanobha pen mane MLA thulun ji pu bangge laso hut jitu munni datu maning karong arni sike mane phun nange kuri sang se pinlo munni datu aning karong nang li tiket kelong pen pini nilitum ko ani nilitum kapek party do sita nang li tuning kan kep nang lila mohamai long kam claim rara tu maning karong la nilitum non abahera homosti tu mata non sangwe nang cerap nang chitu duni pusi nilipan hir jumi nang biasa tir mor party to hisabe aji amar raijok এটা বিনম্র অনুরোধ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো আজি এই পবিত্ৰ যিটো আমাৰ গণতন্ত্ৰ উৎসৱটো যাতে সকলোৱে আগন্তুক 5 বছৰত যি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ৰাইজৰ আগত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এই সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি যাতে তেওঁলোকে পায় আশা সেই আশাৰে আজি ভোট কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে যাতে আজি দিনটো ভোট দিয়ে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো সকলো ৰাইজে যাতে ভোট দিবলৈ আহে Chỉ tính là làm được